porenai ke omono tpsc kaisa free coaching bahaikhe porenai jong omo tpsc ni bangai competitive exam ni bangai te TET rong ni bangai SSC bank kabangma to yade ba mo rong ni bangai bahaikhe free coaching omo porenai omo actually ang experience by ino sanai kabangma borok rok sia tong bai ge omo siruk gyarok ఇంకా omo session chole mane ke bosor ni first digin rogo chole ge omo January rogo nang submit khai khanke sini tribal welfare ni torof theke only for ST tribal welfare ni torof theke jong poregani sep roza gata free go poregani sep roza ఇంకా omo haya je jara BPL chemino manai APL roke maya omo haya BPL APL joto no manai ke merit wise ko go ni class 10 ni omo marks busuk marks no tegi marks ni mote je omo seat tong mani haike ma pore gata or free pore ro ke bahike apply khainai te obo busuk mark rong nai omo hai ro ni bangi khangke nang January rogo no apply paine ni omo notification inke March rong ni simini ni class start enge tabuk bahike apply khaina khangke nang apply first khaiga ni khangke to borok officially je somoy notice koplo nai after nang apply khaiman nai en oro kabangma borok notice no nugui confusing jak bai ge that abo oro jaga amount rok sujak tongota mane omo course ni khasa ge amount omo course ni khasa ge omo hai rok sujak tongo ke kabangma borok notice no nugui confusing jak bai ge that chen omo mane apply khaimani pore rang de roga nangnai bohai rok bangma sungbai ge sung ang jomaro frosi bangma borok wan chukha that omo rang jatche boda hai rok ma sok bai ha tai phun rang jatia oro je amount chimani borok omo tribal welfare song je chung coaching select khaiga aro borok rogo ta chini bangai borok paid khaiga ge chungke chung student rok ke pura free si pore gani sep ma ge pura free ko khoksa pan roga ni nangya inke course wise nai TCS TPS course tong nai first course second course gongke TPSC combine SSC bank omo hai rok tong nai 6 month ni course gongke first ten in khangke TCS TPS ke 12 month ni course 12 mas nang free ma pore nai second course ng khangke 6 month nang free go ma pore nai inke third course gong khangke JRBT go 6 month ni course inke fourth course inke TET rong ni bangai especially for TET borok go 6 month ni bangai omo hai kheta inke notice koflo la ha nang jomaro la ha inke oro kubangma borok wan chogo je merit wise ba angle select khaije angnai anile metric go passing draw si rok ni kubangma borok wan sok bagi jomaro ro bai ang but omo hai galti ta khaidi because tak ni je tak ni batch go mane thangnai batch ta norok to batch omalia next batch song sinai chini je batch omo jara apply khainai rok borok obo 34% metric go jara manai rok borok sanu joto mane select ang pala ha borok sanu chance mala ha pore gani haini bangai norok ko je sung pan number ko mung thung apply khaigani torang nang yable norok jar mobile bel apply khai roti makhe ba ya but makhe ba kaha ko gya de ba sini batch rom ni haike bangma borok jara number kom rok panu mobile ha chance ke mai haike mai pekhe ba saya de ba pore gani sep makhe ba free go inga nang tabuk bono rang bayu course rom pore gani khangke TCS TPS rom ni bangai school of science rogo 20,000 rok si paid ma khai but chungoro absolutely free go khoksa pan roya ge chung chance mai tongo ken rok joto no apply khai bai di je somoy notice kopno mai ang rong no sai ro nai ang rong no inform khainai ta bahai mo apply khai gani rok kete kaisa ko no rok omo select khai fro bon rok coaching rok apne rong ni je mote no select khai ma ge kabangma coaching tong nai school of science rok option no tong no school of science no saja ke school of science ko thang ma ge ang ke advanced career hi kaisa tongo or jaga na gata belai kahan bobo ang ta kore tong mani jaga or belai kaha abo oro bro jaga pore gani se kete kaisa tomaro butong pa gang selia asuk mono sus khaya bang ko trang rok thana but bangma kai thande kai bridge nang chance manai
borok option rogo ta nung bomo coaching no choose khaine ni chamo te choose khaima inke merit wise ni koplo nai ni metric go je sik number ka bang nai asik sakang nung chance manai ke for example TCS TPS first course ni bangai mane jara sakadigi kalai nei rong ke chance ma hatan rok TCS TPS dena nai TPS dena nai mo hai ke tak for example TCS TPS ni bangai 100 jon ana nai 100 jon a feeling pai ke tabung ni omo number bile nai 101 go kalai hang ke nung first course no amalia nung second course no choose na khaisne mo hai ta inga nung first thing tong khebla nung TCS TPS de khaini tiat de khaine amoni ni cha nung choose khaima go tabung rong ni second course ko kokla ha for example 100 bising nung malia ni bangai TCS TPS ni nung namalia second ko simana sega TPS ini combine ni nung manal hata 6 month ni course hai fana 6 month ni course ma gero pin nung kha thijak nai oro khrei mane angle kom no sima sega mo kahano malia TCS TPS ni no marglia ro pin kha thijak nai ya because nung just from course no pan nung mala hata chance porega ni u kaisa course bai nung zo to course ni no frungai ro jaga om haike frungja ga ta chung tak for example nung GRBT ni no mala ha nung tesa ka hano course malia GRBT go stiki shigat nung TPS combine go malia ha pan mung sa kha thei jang nai kare because nung GRBT pan choose khaidi TPS combine pan choose khaidi borok thung je buskango exam khai jang mani competitive exam zoto ni no prepare khairo nai omo haya jenang GRBT ke GRBT exam no simino prepare ma khaini omo haya thung no frung go borok inke kabang ma borok rok te kaisa bukhago sumung ajai jagje omo free siba ka ke de frung no free sorkari ni free frung mani rok bahai ungno ka ke frung nai de frung ya ka hande nai ingya ro he kabang ma borok apply khaya rok bo ung hai phana ta hai mung sa kok kre belai ka ke no frung jag jemon paid course ko frung jag ma hai ke na frung jag ka hai ke na coaching institute ka ni manai school of science rok manai ke advanced career rok manai so mung sa bukha thei jang nai kre je free rogo ba ka ke de frung nai frung ya bo ta hai ro wa so ga ni na ya ke kisa tribal welfare new website do thang gai nai gi tong lai je jate je somoi notification ko after no rok joma rok manai ja submit khairek manai ja apply khairek manai ja ke nai chong gi tong lai ji plus ang to inform khaine no jode ang inform ma khang ka inke te kaisa khang ke chungno na fro to january fro na ga inke tabo abo march ni simi class start kha tabo august ko pai ga ni nai dong ka this month ro pai ga nai dong inke January ko na phone samai abrong ni mind rok bo protein sung pai mane student jodi bare khangke borok dui bar phan nama bele bosor go khangke tabok pai khamatro ro phan nama ge 6 month ni course jara khaine ro pai khamatro phan nama ga hain bangai nya mane norok kisa check khai ku gui tong de ta jate missing ya ja chirek nai ja haike check khai khele tong de inke asuk no ani to kom rong ni je kunu sung mang to hanke comment khaigi shindi ang jodi sila hai ke norong no answer rogani try khaine inka suk no bela ke hambai nai tong mani bangai o channel go jodi norok kata ungla hai ke subscribe khaiji and jodi already subscriber hinke ba bela ke hambai